i što se tiče PCR testova i seroloških testova. Miloše? Miro, hvala na uključenju i hvala na razrešenju dileme. Jedna od najugroženijih kategorija stanovništva su naši sugrađani bez krova nad glavom. Oni su tokom trenutne epidemije koronavirusa i tokom trajanja vanrednog stanja još ugroženiji i ranjiviji nego inače. Na sreću, neko misli i na njih. Da li ste znali da su beskućnici jedna od najugroženijih grupa ljudi tokom epidemije virusa? Ili možda na njih niste ni pomislili? Ljudi bez krova nad glavom i ličnih dokumenata kao da ni ne postoje u društvu. Prolazimo svakodnevno pored njih, a ne primećujemo. Humanitarna organizacija ADRA sada dodatno brine o njima i redovno ih posećuje. Naši timovi sačinjeni od lekara i od medicinskog tehničara odlaze na mesta gde oni inače borave službenim vozilom koje lako može da pristupi svakom od tih mesta, a mnogo ih, oni su rasuti na mnogim lokacijama. Da sam taj izlazak njima na teren je mnogo pomagao zato što su oni mahom isključeni iz sistema zdravstvene zaštite, nemaju lična dokumenta ili se ne libe lako da odu. Taj neki umirujući faktor je prva važna stvar, da se neko tu setio njih. Da delimo ove preventivne maske i dezinfekcionalna sredstva, čime ih i malo savjetujemo kako to da koriste, čime ih nadamo se dodatno štitimo. Ukoliko se prilikom pregleda ispostavi da je neko od ovih ljudi bolestan i ugrožen, pruža mu se pomoć u vidu lečenja. I oni koji zaista su ugroženi po simptomima ili generalnog stanja, upućujemo na sistem zdravstvene zaštite, pratimo ih, pomožemo u komunikaciji jer je to bitno, pokrijemo troškove i nakon toga zaokružujemo nekim praćenjem celu priču. Oni su mahom hronični bolesnici i zbog toga su i ranjivi, mnogo pregleda mora da se obavi. ADRA je za beskućnike obezbedila i Drumodom, autobus u kom mogu da se presvuku, istuširaju, ostave garderobu za pranje. Autobus, turistički međugradski, kako bismo mi to rekli, 2 tuša, 1 toalet, 1 multifunkcionalnu prostoriju gde bi lekari radili, gde bi se šišanja i brijanja obavljala i 1 veliku prostoriju za prikupljanje veša od korisnika koju zatim dovodimo ovde u ove prostorije i u vešeraju peremo i vraćamo čisto. Iako mnogo puta odbačeni i zapostavljeni, ljudi bez krova nad glavom ipak imaju volju za životom i lečenjem. Oni su možda izgubili volju za mnogo toga, ali za lečenjem apsolutno. Bilo da imaju boljke ili da vuku te neke probleme, apsolutno da. Dakle, nije volja za životom manja, samo se prosto možda previše razočarenja nakalemilo jedno na drugo, jer živimo u sistemu koji, nažalost, još uvijek grca u problemima. ADRA je oformila i SOS broj za beskućnike na koji oni mogu da se jave, a također se mogu javiti i sugrađani koji primete da je nekom od beskućnika u njihovom kraju potrebna pomoć. Ostanite dalje uz 150 minuta. U nastavku slede i ove priče. Nekada su zlatiborska sela bila puna rabadžija, vrednih domaćina koji su sa volovima izvlačili drva iz planinskih bespuća. Vodimo vas u selo Jablanica, gde se još uvek ceni rabadžijski dinar. Nju ste upoznali, pa ubrzo i zavoleli u brojnim televizijskim i pozorišnim ulogama, a onda nas je opčinila i svojim glasom, koji je izabran za jedan od najboljih u celom svetu. Glumica Jelena Gavrilović biće naša gošća. Vidimo se odmah nakon reklama.